Ndabaramukije ndabahaye mwiriwe mwe mukomeje kutumviriza muri bihugu bitandukanye cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini mureke ndabanze ndababwire yuko muri iki gihugu cy'u Burundi hazindutse inkuru rwose ishyushye kandi iteye ubwoba aho mu ntara cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura hazindukiye intare eshatu zitanzwe neza aho zaturutse hari kwibazwa ngo zaba zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zaba zaturutse mu gihugu cya Kongo zaba zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda hari kwibazwa ibibazo byinshi cyane aho izi ntare zaciye ziraza akaba abaturage bakaba bagize ubwoba bwinshi ubu ngubu buri umwe wese akaba yifungiranye mu nzu ndetse no mu mbere munsi y'ibitanda ndetse n'ahandi mureke rero tubanze tubahaye ikaze turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda eka mbere namwe muri mu Rwanda ndabahaye karibu reka ndabibutse yuko ari byiza kuba yesheje gufyonda sabone kugira ngo amakuru arajye akugera ko mu buryo bworoshye atangorane reka ndabibutse yuko ari byiza rero gukora subscribe cyangwa se sabone nibyo biraza bigufasha kubona amakuru mu buryo bworoshye reka ndabonere n'akajyo ko kwibutsa yuko amakuru mutubarizwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagezwa ko n'abamenyesha makuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi aya makuru rero turayagaruka ko nyuma yo gusuza namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu mitumba mu masekiteri mu makomine ndetse no mu ducimbiri namwe turabasuhuza cyane ariko mureke tubanze dusuhuze iyo dusuhuje umubyeyi ndetse n'umwana tuba tumusuhuje reka dusuhuze abo mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Ngozi mu ntara ya Kirundo mu ntara ya Kirehe Karutsi mu ntara ya Ruyigi mu ntara ya Makamba Muramvya Bururi Mwaro Gitega Rumonge Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye z'igihugu kigize u Burundi nko muvyumva rero iyo dusuhuje izi ntara namwe muri mu makomine yo muri izi ntara mu ducimbire mu mitumba mu masekiteri namwe tuba tubarabahaye ikaze hano iwacu ku muhora wa YouTube Burundi Updates kugira ngo namwe mumenye aho ibintu bigana ndetse mumenye naho ibintu biba bigeze ngaha mu gihugu mureke rero turabwire yuko ari byiza kuba mwabanye natwe ni byiza kuba mwahisemo kutwumviriza ni byiza kuba mwahisemo gutega amatwi uyu muhora wa Burundi Updates kugira ngo turajye tubageza ko amakuru ashushe kandi agezwe ko ngaha mu bisata bitandukanye by'igihugu ndetse no mu gisagara mu mutekano muri politiki no mu myidagaduro ibyo byose tukabibageza ko hanze y'ibihugu mu bihugu by'ibibanyi mu Rwanda muri Kongo Tanzania Kenya Uganda ndetse n'ibindi bihugu byinshi by'ibyamamare dusanzwe tuzi byaha muri East African Community mureke rero dusuhuze nabo muri West Africa dusuhuze no muri South Africa ndetse dusuhuze na Middle Africa tujye no muri Intercontinental tujye mu migabane itandukanye za Amerika za Australia za Oceania za Europe ndetse indi migabane yo mu Buraya turabasuhuza cyane kandi turabaye karibu mwese mutwumviriza kandi mukabasha gusigurirwa ivyo turiko turavuga ni iby'agaciro kandi ni byiza cyane kuba mubana natwe mukadutega amatwi mugakomeza kumviriza ivyo tuba twabateguriye biduhereza motivation ndetse biduhereza kumva ko muri abacu natwe tukaba banyu ndetse namwe ntimugatererane gukora subscribe cyangwa gufyonda sabone kugira ngo aya makuru arajye arabagera ko 5 kuri 5 ibingibi rero tubigaruka ko aho nyuma yo kuba turaba neza nyuma yo kuba twashyiraho promotion yo gutsindira ibihembo ku bantu bandika comment nyinshi cyangwa se commentaire nyinshi muri aya makuru yacu tuba twabateguriye nyuma y'ukwezi duharura twamara guharura tukareba abaciye bagira imibare myinshi abo ngabo tukabahamagara kuri imirongo yabo tukabaha amafaranga ari ashimishije kuri izari kashi ndetse tukabahamagara kuri izari miti akabyo ngibyo rero nibyo dusanzwe tubakorera mukomeze mubandanye rero gukora subscribe ndetse no kwandika comment uko ari byo bibashyira mu nyungu natwe bikadushyira mu nyungu ibyo ngibyo nyuma yo kubikora amarabizi turaca tuzamurana ndetse turaca duterana ingabo mu bitugu tuba banyu muba bacu dukomeretse dutahiritse umugozi umwe kugira ngo ibintu bitazagorana mureke rero tujye mu idonido ry'amakuru naciye nabandanyije mbategurira ndetse niyetswe ko n'ibindi mu gitondo cy'uyu munsi ku isaha y'isaamoya ubwo abaturage bari batangiye kuvyuka abandi bari batangira kwitegura kuraja bajya mu kazi bagiye kumva induru idasanzwe rwose ariko ku bandi baciye bayibona kare bagiye bahurutsa abandi bagatabariza abandi bakajya mu nzu aho mu ntara ya Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura uko aka kanya hariko haratembera intare zigera muri 3 izo ntare akaba ari n'ingore imwe ndetse n'intare y'ingabo ebyiri izo ntare rero aka kanya hakaba ari kwibazwa ngo zaturutse hehe ese zaturutse mu mashyamba yo mu Rwanda zaturutse mu mashyamba yo muri Kongo
zaturutse mu yahe mashyamba, bikaba byabacanze rero bakavuga yuko muri iki gihugu cy'i Burundi kitarimo intare n'umunsi n'umwe mu nyamaswa cyangwa se mu matungo aboneka nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibimenyesha amakuru ndetse n'abatangaza amakuru benshi batandukanye, amaministeri ishinzwe ibinyabuzima ndetse n'ubworozi bavuga yuko ibi bintu batabizi, nta ntare basanzwe bazi nga mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba bavuga yuko rero bagiye guhamagarira imiryango mpuzamakungu ijejwe iby'ubuzima ndetse n'ibinyabuzima muri rusange, bakaba bakiza izi ntare abaturage. Muri iki gitondo rero tukaba turi kuba twavuganye n'umwe mu bantu bari mu gisagara cya Bujumbura, akaba yatubwiye yuko ati rero nkuko mubyumva hano hari intare rwose eshatu, izo ntare zitatu rwose ebyiri n'ingore ebyiri n'ingabo, imwe n'ingore, ariko urusaku ni rwinshi cyane, urusaku ni rwinshi, urusaku rwose ni rwinshi hano, byakomeye nyine ata muturage n'umwe uriko aragaragara ngaha mu muhanda, ndetse n'abacuruzi muri rusange bafunze mu gisagara cyose baciye bafunga, kuko intare ikwinjiranye urumva mugabo icyo kugukorera ni ukukwica. Nyuma rero uyu mugabo twakomeje kumuvugisha atubwira yuko bitanashoboka ko umuntu yajya hanze akaba yaca afata ifoto, dore ko izo ntare nazo ziri gusakuza biteye ubwoba, zimeze nk'izishonje, ariko bavuga yuko bahamagaye abajejwe by'umutekano w'ibinyabuzima mu bihugu bitandukanye baze kureba cyangwa se guhagarika izi ntare kugira ngo abaturage ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange bukomeze 5/5. Ibi ngibi rero bikaba byagarutsweho n'imiryango myinshi ijejwe ubuzima ivuga yuko bishoboka ko intare ishobora gucika ikaba yava mu bihugu bigera muri 5 ikaba yagarukira mu gihugu kimwe. Iyi ntare na n'ubu ikaba nta kintu na kimwe cy'umuturage yangirije, cyangwa se akaba nta n'umuturage n'umwe yaba yahapfiriye, nta n'umwe yaba yariye, ndetse dore ko nta n'umwe yaba yahohoteye. Izi ntare rero zaje ziri kwirukanka, ziriko ziravuza induru ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi hano mu gisagara cya Bujumbura. Ibi bintu rero bikaba bivugwa yuko nyuma yo kuba zacitse wenda imwe mu mapariki runaka azigira, ibi ngibi bagomba gushakisha neza bakareba aho bozishyira kugira ngo bakomeze zibungabungire umutekano. Naho ubundi aya makuru nta tuyahimiye, mwereke tubanze tujye ku yindi ngingo kugira ngo dukomeze tubageza ko amakuru n'ubundi mu gihe cy'idonido. Mukomeze rero ndabibutsa yuko ari byiza ko mwahishije gushyonda sabone kugira ngo amakuru ajye arabagera ko nibona n'akaje ko kubibutsa yuko ruri uruganda rwa Burundi Update, ahandi muzosanga abanyamakuru abamenyesha amakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mukaba bayabahereza mu buryo mutaro nk'ahandi. Ni byiza rero kuba mu byose mwabihejeje, mureke tubandanye rero tujya no ku yindi ngingo nkuru twabateguriye muri iri donido ryacu. Ibi ngibi rero umureke dukomeze kubigeraho kandi namwe mubasha kubishikira neza, murajye murumva aya makuru 5/5 uko bukeye uko bwije. Twiteguye kujya tuyabageza ko mube amaso kandi natwe tubabe hafi kugira ngo ibi byose tujye tubibakorera kandi namwe mubyikorere.